Umerena fizička aktivnost je deo promene stila života u pravcu zdravog načina života, odnosno funkcionisanja. Prema tome, redukcija količine hrane koja se unese, zdrava hrana, a ne brza hrana, ne gazirana hrana, ne gazirane napici, ne slatka piće. I umerena fizička aktivnost je pozitivna je dobra kada je u pitanju redukcija telesne mase, prevencija bolesti, pa i lečenje gurušice. Ali sa druge strane, teška fizička aktivnost, naporno vežbanje, kao što je dizanje velikih tereta, trčanje tipa polumaratona ili maratona, znači iscrpljujuća teška fizička aktivnost hoće da potencira gurušicu. I danas znamo da jedan broj mladih ljudi, posebno mladih ljudi koji dođu na pregled, dolaze upravo iz kategorije onih koji se bave teškom fizičkom aktivnošću, odnosno napornim sportskim vežbama, odnosno sportovima koji zahtevaju ozbiljno naprezanje, telesno naprezanje. Prema tome, savjet je njima da ako hoće da kontrolišu gurušicu, moraju da prestanu sa tim. Nije socijalno prihvatljivo, veliki broj njih se buni zato što je to stil života, ali je to tako.